Y ahora caja kamato akananst araki. Equipo de científicos Perú kamaraki Bolivia marcato purt oye paraki kaisa titika kakotaro kunataki. Un aniñataki kun famasa kuna kasta cheliwana casa chakarata ugatka kunirina casa utkaskaraki taqeu kanakata. Un añani yatiawi. Perú, Ucamaraki, Bolivia, Marcanacana. Científicos ya Tatanakapawa Purt, Oye Paraki, Titica, Kakotaru, Unjaniñataki. Kaukakasta, Cheluanacasa, Hakasisipki, Umaman Kanja. Ucamaraki, Choña Humana, Hakasiri, Koranakasa. Acá científicos ya Tatanakaja, Unjani Parakiniwa, Tunka Piscani Urunaka, Titica Kaumaroja. Panapacha Marcanacatawa, Kamtaja, Amta Severaki, Chakpok, Asirakiniwa. Amta Wisti, Yatatañataki, Hakasiri Chaluanakata, Koranakatsa, Ukatja experimentos Lurata Harakini. Hayukamawa, Yatasini Wayaraki, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Atoket Pachaja. Oxatoketja, especialista Salomón Morales, proyecto Toquena Chicansta Sirejanansta Oyarakiwa. Acá Antawiruja, Waliwa Ernakt Asinipok Asinyapataki. Yamakisa, Wali Manjarupiniwa, Umaruj Mantasi Oyani Titica Kakotan, Ukakikipawa Luis La Cruz, técnico acústico pesquero, Instituto del Mar del Perú, Sawera Kiwa, Ukama Yathatawina Campija, Yathatasjaniwa, Chalua Hakasirinakata, Sañani Karachi, Ispi Pejerrey, Ukakimsa Castanakata, Uxatoketja. Presidente Ejecutivo, Autoridad Binacional del Lago Titicaca, Alfredo Mamanirbe, Hananst Oyarakiwa. Irnakarina Caja Suma Wakishtatapjewa. Científicos especialistas, Panpacha Americanacata, Ukamarakikiwa Hayayat Awayi, Ukamata Irnaktapjanyapa, Titicaca Cotanacheliwanacapa, Hani Hukampi, Chak Hanyapataki.